ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kahinyutrep National Youth Front, East Khasi Hills District, Haka Arpusan Tarik Unailor Arajar Arpulai, Kala Aijingmut Yaga Deputy Commissioner Jonga East Khasi Hills District, Kakong Rosetta Mary Kurba, Ban Shimkia Haka Bayadei, Bat Kajing Dhengkali Hanong Ba Shalong, Bat Hagiwe Gibenta Jonga East Khasi Hills District, Haki Sngi Balasdang Gajing Leniam Puja Jongi Riungat Hindu, Kibashong Basa Hagani Gajala Megalaya. U President Kaseng uba bless dekar ulaong bakaseng kala Aijingmut yaga Deputy Commissioner hakabayadei bat kasngi bread blay jong giriunga Hindu hawa umkra kasngi penkut yaga leniam puja kanang ban pentikina bagani kawa akan amsya penjaklia. Ulai tu banakaliang jong Deputy Commissioner ru kala penpau bakala dep ban syong jinyalang bat ginong penyat niam Hindu hagani gejala hagabala shim katto katni gisien jam kanang baka jingle niam kan long kabayat bay yaranti klem gino gijing penwit. Nilai keren i namar man nakasnem nagawi kapor di banda dan gini kenja festival gini ki puja gini ki cakam jingmani belai jong Hindu kajuara jing bah kamtam di paiba kabide ni kong kaba kai juara jing kadi kajikamnya ni ji ru bun sin habang indah hiar 10 ru mlong hiar bun stangino entry ti bun sin ki ju ainu entry wat nang tina po lumding jeri hado po relbong ti mde tang kataro andre haki rod surok ni ju iba ki judon kitu ki jinga di ki jingdi ki jinga di ki jong ki jingle niam jogi harut surok tinakaliang kajungi ngilawan ban ai da complain ci polisi ba nginum syasyu nakaliang aseng bani i kitu ginong di madan ginong di sapo surok ke kiliti skin kaban khang kaban penblok ya kaya kayang yo pajba te ka surok ru nan syong sai ba kamdei hiru jongki reito kata kajing mani belai jongki la daga dei hapo kamendel jongki ne hata syapo ka jongki ngimdan isu banyak keren andai larga deipat akacaka kaya yang pajba tanakaliang jungi larga kadang lawan aja komplain tinakaliang disiri yang ngidang shida besong meeting bat ki puja jo committee joki te ni sutanat banyak ru nyakran ni disiru bayong ba nakaliang jung iru inom sya su bandong kumajulong kumbalong por menswa bakinya di bathar ti skin ni blok teng gi wan mani belai ki hiar hakitu gi mandel suka mani belai joki yang dikali teng-teng perkhat di bahasa dian pat ke blok dia kataru laki lasim khia nakaliang edisi te ngi sotonat pan isu komen namar ba edisi ru long bereba so khia ba namata ka sub ka sign namata ka jing jong yu pajba te nakaliang ka sengru to ngi lawan ai jing tho bat i ru la tiong bala sotonat banyo bani ka trilang bani banya pailang khamtam na kam don gen ka traffic jam namar teng inda ngi kristan tadi ki por Christmas por ingim jupun blok te no nilai bishing mani ngim ho de ibu itu Christmas tree ngiwa yaki light haki surok kamjukta hiru no andai teng phi khamtam ketika anong phi sin ketika po national highway kan ketika gari khana pi gal isir khai bha teng ka sngi wakut leite wat finrung phnya chaturu kadang jingma ngi khasi mak teng hang tu belai mani belai tu lai buai bang lai buai mi thai lai buai tu gijaj jindi joki teng longi kwa ban ken bang district ada ke DC nakaliang DC gin pej ha khamtam ek songsuk songsan dulu khamtam ek kasimo namar ngala keren du spang tu jing berat belai po puluh po wam krang tu gin lek gumno namar matam sya syu watang berat we plastik po wam krang ro rekat ke tu ke belai ke bahe joki Hindu ban berat apa you em ki ong ba la da ki berat makanaru next day ne kum sai ki di ban pen khu je tu tingir ngin pej ya kata kade kalong nam long ta namar teng la da berat tu ki belai ti shno kejat shno sakut shno te yaki mentali keren chpang ka jing khu je wam kra hadu ko sarkar la samkhya kala ka ki janar kam tu tingin pej ya kata na kalian jing seng tiga batang tahi ngi sno tanat ban ya tendu edisi namar ba iri long koloi ban trailang ban ngi hagi nugu bentang isu namta kecing namta kari bakajat mendri